Nalazimo se na pruzi koja vodi Knin-Benkovac iznad samog sela Bulić. Tu se početak 92. godine, negdje sredinom, krajem prvog mjeseca, dobili smo po zapovjedi, su bili kao izviđači bojne kralja Tomislav pod zapovjedništvom bojne Zrinskih Frankopana u Zagrebu, koji smo djelovali na području od Velebita sve do Dubrovnika. I mi smo tu kao jedni skupini izviđača, jedan desetina, dolazili na naš teren jer je nam poznat, da smo tu dobili zapovjed da srušimo most, prugu, jedan dio pruge, odnosno most, a nismo uspjeli srušiti most, nek smo samo uspjeli srušiti jedno 100 metara šina pruge, jer nismo znali most srušiti, jer nismo znali onu slabu točku mosta gdje je bilo, ali to smo radili sa plastičnim eksplozivom, na paklenu mašinu, to se zove tako stručno paklena mašina, a to je na sat. Znači, namislite na uru, vremenski tajmer na uru koju će eksplodirati, da se može odmaknuti od tada. Ali tako da smo mi u toj žurbi imali smo jednog malo prehlađenog i bolesnog upalu pluća koji ne baš bije tu naš dotični iz Lepura, Ive, Lepur zvani Dugi. On nam je tu isto pomogao, išao s nama u biti i pomogao nam postavljati taj plastični eksploziv i kapsule. I on je baš navija nam taj, pa i bija je mrak, jel? I onda smo noć, bilo koje 10-11 sati noći. I mi smo, a došli smo na dan prije noć, jel? Tu izvidjeli teren i došli i vidjeli di što možemo napraviti, onda smo odlučili tu biti, jer je onda dešava se napad na Zadar, Zemunik i tamo i onda je poslije, prije toga na dan dva, iza toga biti na dan dva je srušeno u ovom selu, u Debeljaku, srušen onaj nadvožnjak, most, tunel, ali? Da nije mogao taj njihov vlak proći, taj oklopni vlak, kako se on zvali. I tu je on minirano i tu je on zaustavljen. Tako smo mi tu djelovali na ovom području. Tu je on zaustavljen. Evo, ovdje prije toga, na 2 dana. Nije mogao proći. Nije mogao on doći do Škabrnje. Mi smo često dolazili tu u izviđanje i znali smo točno njihove položaje rezervne, prvu liniju da ne pričamo. Znali smo točno događanja, kud se kreću, što rade. U jednom izviđanju smo tu došli i oni su naišli na nas, nismo mogli izbjeći, pa smo se malo potamburali, borili smo se nekih po sata. U 10 sati ujutro. Ujutro, a oni su već u 8 bili zapaženi u biti od strane nas, a nas nisu vidjeli tek oko 10. Mi smo ih promatrali što rade i onda tu je bila jedna skupina Mečepovi vojnika, bilo s njih 4, ali tako? 4 i nas 3. 7. Da, onda smo se tu slučajno u 2 grupe razišli, ja i Ive posebno. Jesu nas da razbili? Razbili su nas jer smo tu se tučila rafalna borba, bez pregušivača, bez ičega. Jedan je pobiga, to je bio haos. Jer je on poslije, on je otišao javiti svojima, tu nastala opća uzbuna, oni su nam blokirali sve pristupne prilazne puteve, čak su nas na bunaru doli, zvani Metiljevac, tu su bili, mi krenuli smo ići piti vode jer su nam sve stvari osim osobnog naoružanja ostale u jednom podrumu gdje nismo imali naviku ostajati u selu. Stalno smo išli goru u šumu, u vrićama za spavanje smo spavali, nosili s sobom hranu, a taj nesretni slučaj tada, baš se desilo tada da smo ostavili sve u podrumu, osim osobnog naoružanja. I onda nam je psihički smo bili, sve nam je po usnama ispucalo od nervoze, od psihe, od žeđi, od gladi. To je bilo od jutra do navečer, do mrklog mraka. On se nam blokirao, mi smo pokušali prolaziti na par mjesta, da probijemo se dole preko polja, a bio je dan, teško je bilo, to je ravnica. Treba se vratiti 14 km.
nazad, iza njihove linije, onda tek do naše, od njihove do naše je bilo 5 zračne linije, a plus ovi 14 ovamo, razumijete? I onda smo čekali noć i tako smo mi naišli na njih i na bunaru i tu smo se pravili šta kaže, moj Ive kaže, Da smo njihovi. ko da smo njihovi, ali da se ne bojimo da smo mi Da tražimo ladni, i mi isto. Tako je, ja sam tu ima svega 18 godina. 19 godina kad je to bilo i krenuli izviđanja da miniramo njihovo i da smo ostali tu u jednoj kući, u selu smo ostali, što nismo imali običaj, što sam prije rekao. Nismo imali običaj ostati tu i išli u goru u krš, spavali u vrićan za spavanje, ali taj su put ostali i ujutro u 8 sati već smo mi doručkovali, jeli? Naravno nosimo s sobom narezak i to su što smo imali. I on su u 8:30, 9 sati su došli tu u selo, pljačkat po selu. I ušli su među nas, jel? I mi nismo imali izbora, nego ovaj jedan od mečepova bija je tu, prošao okolo, bacio bombu u podrum i tu je nastala paljba. I mi smo, ona dva, kad smo i... I ova što su krenuli u napad, on su tu, gdje su krenuli, tu su i ostali i onda su ovi, kad je ovaj, što je uteka, on je javio svima tim. Onda smo mi tu nam je ostao taj cijeli eksploziv i onda smo mi imali torturu, što se kaže, cijeli dan, sakrivanje i Ovo je područje sakrivanja. Evo, da i to do lepura i cijeli dan, znači u krug, dok se nismo izvukli smo se kasno. Da smo se izvlačili do kasno u noć, došli smo pri zoru dolu u Budak. Mi smo zaspali u Budaku na ovom brdu, ja i ti. Znači prije jutro samo smo došli, onda dole, vratili se nazad i to je to.